prvog dana kako smo preuzeli ulogu koordinacije potrage, moram izraziti vrlo veliko zadovoljstvo suradnjom, posebno i osobno gospodinom Milom Ličinom kao zapovjednikom vatrogasne postrojbe Raba. Od prvog dana naša suradnja je na vrlo visokom nivou. Ne bi mogli funkcionirati jedan bez drugoga. Kroz ovih nekoliko dana ove teške, mukotrpne potrage na ovim visokim temperaturama i vrućinama, moram reći da smo na kraju krajeva stekli jedno novo prijateljstvo koje će nam se trajati i duže. Ali bez vas, tako i vi bez nas, mislim da ovo ne bi uspjeli, nadam se da ćemo i krajnji rezultat će biti uspješan. Miloj. Pa da, zahvaljujem se Nenu, zbilja jedna super suradnja i sa Petrom Trpićem koji je iz PDSS-a bio voditelj potrage u ovim danima od kad je ova akcija dignuta na nivou Republike Hrvatske, znači na nivou Hrvatske gorske službe spašavanja. Evo moram naglasiti da su naši vatrogasci zaista motivirani i zajedno sa kolegama iz GSS-a rade da nađemo nastalo osobu što prije. Jednostavno, ja kažem, na ovolikim truda mora doći rezultat. Znači, na ovoliko uloženu energiju ostalo je još jedan dio koji zbilja nije pretražen, jednostavno područje je veliko. Evo, zanimljiv podatak, vatrogasac u danu oko 14 km prohoda po ovom terenu. Mi imamo određeni broj vatrogasaca svakodnevno uključen, imamo vatrogasce koji su ozlijeđeni upravo padom sa ovih stijena, koji to nisu velike ozljede, ali dovoljno da isputavaju daljnje potrese. Oni će se isto uključiti čim prizdrave, tako da to su većinom naključeni ganuća. Isto tako moram reći da mi uz ovu akciju održavamo sigurnost na ostatku otoka, tako da je uz ovu potrebu odrađen i broj intervencija i na požarima, recimo preksinoć jedan požar, jučer jedan požar koji su ugašeni u kratkom roku, medikoletove, osiguranje medikoletova isto tako, a imali smo i određene akcije spašavanja i na moru koje su odrađene, u Savom, i isto tako par događaja u parku, izvide i tako dalje. Čujem da imate i skupinu mazohista koji ne dolaze ni na ručak. Je, evo možda sad, nama je to, kako bi rekao, ajmo reći normalno, znači takva motivacija naših vatrogasaca je normalna. Mi zbilja imamo jako motivirane vatrogasce koji su naučili dati 100% sebe. I jednostavno, da nisu jučer ostali bez vode, oni bi do mraka radili. A isto tako, s njima je i član Hrvatske gorske službe spašavanja. Znači, radimo u timu da je tim sastavljen od 5, 6 do 7 vatrogasaca i jedan član Hrvatske gorske službe spašavanja koji uz samu pretragu vrši, ajmo reći, markaciju prednjenog. Tako da se po tom markiranom putu poslije i rade ovdje statistike i karte što je pretraženo. Evo, ja ću mogu reći da na poziv koji smo uputili ispred HGSS-a došli su timovi iz Vinkovaca, stanice Vinkovci, iz Orahovice, Požege, Čakovca, Zagreba, Gospića, Ogulina, Delnica, Zadra, evo sad su došli i momci iz Orebića, tako da je cijela Hrvatska. I možemo reći da je veći međunarodna akcija, pošto su ovi kolege iz Bosne i Hercegovine tu. A isto tako, gospodina Nena su kontaktirali Austrijanci i ponudili pomoć svojih potrebnih timova. Nadamo se da će biti uspjeh. Hvala lijepa.